Hello, papagayam, naimbag nga oras yu amin, matutudo nga aldaw. Agananad tayo kumay, tanyaman nga ramidan, kan sa di naman napapanan tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali man na compilation, di sagot mi kada kayo, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Hello, daytoy manan, to'y pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itak at nagapo kinigayam tayo, wano pagayam tayo, anaglingad itinagan a Charmaine. Dear manang biyanang, nakapagsuratak, tadamot kayat ko pa'y drama kan ka. Kat si kalakuman ti makaamwamang yurnos, iti surat ko. Ti istorya kan ka kat mainaig iti best friend ko, manipod elementary, agingga iti high school. Kayat me ti makatrabaho, iso asimrak kami iti may sa amol, ka sales lady. Rugyak nga rodan ti agsalaysa. Nakadu kayo iti nailako itaabulan Charmaine, Remy. Agpada kayo nagagayt. Agyaman kami, Sir Leo. Thank you, Sir Leo. Didak man awagan iti sir. Tagpapada tayo lang nga empleyado dito eh. Imun unakla nagtrabaho dito yung umda kayo. Leo, kunailat ako makanyakon. Sige si Kati Masurot, Leo. Kami ngayon pag-arup nga very humble kagayam. Saan man? O sige, agagagat kayo. Tapno mamit yung timbaga ti boss ako ta. Tapno adda maala yung incentives yo. Lalayin nyo pa'y taglako. Tapno makadu kayo. Talaga nga kasta tararamidan me, Leo. Takakaiso na nga naawat kami nga agtrabaho ito. Talaga nga best friend kayo Kanayon kayo ngamin ngagkuyog kahit. Ayun since elementary kami kadda kami agkuyo-kuyo. Isumot lagayam Ang kasla na uli magni Remy ngam sika Charmaine. Talaga nga kasto dato'y gayam ko. Managbabae na ngamin unay, mahinhin. Ang mamuyo, kasla kayo kayat ko iti may sa babae, ti mahinhin. Alala, sige mapan kamin. Agawit kami ta naisubmit mi matandag iti collections mi. Patuloyan men niya, Leo. O sige, aganad kayo. Ay, uwan kayo. Mabalin ang mahala ti cellphone number yo. Uray sino kada kayo? Tapno ada pangkunta ka kada kayo. Ay, sige, siya kon, Leo. Tilangan cellphone number ko ti alam. Ala, Reme. Ish, makilkiligak ngay. Apay mo, Charmaine. Ay, papaya ba na kano ni Leo? Ada kano na patag nga ibaga na kanyak. Kung na may sa nga katrabahuan ta. Apay nga ta. Anya nga tatibaganakan ka. Ay na, baka agarman kanyak. Tanadlaw ko ngamin nga krasnak man. Pasara kita anak ngamin, kat sabali nga iti kita na kanyak. Mamadlaw nga dalimod nga rik na kanyak. Ay, di pulbos mo nga dumawatak man, Remy. Adda dito'y bang. Kanji lipstick mo ta, napudpud mo tanji lipstick ko. Makilipstick ka niya, friend. Leo, apa nga pinayaban nak? Andan sa matkano na patag nga ibagam kanyak. Ada, kaya't kang interview, Wen? Ha? May papanitian niya. Ay, sus. Dato yan ti ibagbagak. Ay, agda maglaki ti dato yan no singlak no awan boyfriend ko. Charmaine. Ay, sige lang, Leo. Hang ka nga agbabayan nga mangibagay ti marikrik nam. Tahang ka nga supladaan. Tahan nagwapo ka ngamin. Anya, naangaw ka gayam Saan nga ngaw dya ibagbagak? O anya nga dya ko na maibagam. May papaniti gayam mo. Ni Remy. Ha? Ni Remy? Ada ka din nobyo na? Ako awampay. Apay aya. Keras kung amin da jagay mo, Charmaine.
Anya? Tulungan naman. Damo pa ila pan nakakita ka ni Remy kat crush ko at dagosan. Madlaw ana 50 Nakapimpintas pa'y. Namat dato nga. Ne, apayin ngay? Namat dato nga sapatos. Naglawlaw. Ha? Eksakto lang matidigi natang ko. Limaw lang matan. Ibas-ibas ko sa dato nga sapatos Anya, nga. ay, Charmaine. Ay, no, may papaniti ibagbagam kita ka. No, niya tayo maaramidiak. May karing pa diya matulungan nak. Kat padasak to ah. Na, Ngamjak may pasigurado. Masursuro nak. anyat kasuron mo? Masursuro na kito yung sapatos ko. Nagyaw-law matanan. Makaibas-bas-ibasak nga. Ha? Friend, o may kadagasan, taintag pa siya ta day of ta ita. Oh, ape anak kami suot ka, Charmaine. Awan, maditimot ko tagtangag pasyar. Talaga nga awan mapagtalkanan nga lalaki. Puro damin manangalilaw. Ala, apay akas namot ti bagbagam. Apay, adda ka din ang pasakit kan ka lalaki. Di mo isa pasap ti kasta. Kasaan nga amin kat kasta. Adumat dagiti nasisingpat alalaki. Diyak amo ah. Ni, adda awag mo. Ha? Niliyo ti umawag. Ay, panawan ka man biya tasong batak dato awag ko, Remy. Imawaga. Kumusta? Nung nasa umon ka ni Remy, tinaibagakan ka, Charmaine. Ay, kwa, saan pa? Aslamat nga minawan interes na nga maki-boyfriend. Tano bang gitak ti about lalaki kat agmisot? Madlaw nga awan pa'y plano na nga maki-boyfriend. Anya? Kat, nasa ko malata na? Babaya matay bagak to. Ewan nga. Mabalin ang maala ti cellphone number ti gayem mo, Charmaine. Ay, day, tapay ti kagurguran ah. Hana nga kayat nga ititid ti number na iti sabali nga tao. Anya? Ay, awagak ko ma. Walang pakitid mo man nga ti cellphone mo, ta kasaritak din. Ada pa nga wisak kun ko na. Ay, kwa, rimwarmat at digestor. Iya nga mente ayuyang na. Ha? Sige. Pakibagam to lang nga rodan, tawisak ang mga ni ti restaurant. Dagasag inton malamid yung balay da. Pakitex na to. Tapno amok, no manugot no saan. Ay, sige. Ibagak to, Leo. Imawag ni Leo, Reme. Numayat ka kanok at agsasarak tayo. Mangan tayo iti may nga restaurant. Talo tayo kanong agkukuyog. Ha? Apay ka no? Diyakan mo ah. Ang kurso na dansamat kanyam. Anya? Talaga? Oo, hang ka nga makiling. Ang damat pa na gustom kanya na aya. Ay, kwa? Di mo ibaga nga agkras kamat kanya na. Madlaw ita reaksyon mo, Reme. Si kakit dimot? Saan mo't Ngamne, hang ka nga agdadaraso dos. Laglagi pa mga guwapo ni Leo. Diyak matkiti, bagbaga nga basta guwapo kat manangalilaw ah. Kaya't ka lang nga patig maanan. Charmaine. Amwam pa nga kusto ti kinatao na. Han kang agdalak nga dagos kanya na. Boy, Reme, siyak tagtugaw ita taag-abaya kami kanila iyo. Diyak kaya't ito ayan titugaw ko. Ha? Oo na, Charmaine. Oh, apa ati makdar ka, Remy? Ay, nay, mabayan na kanyam ni Reme, Leo. Mabayan nga makiabay. Talaga man nagbabain ka, Remy. Uy, aday tanti in order tayo kanin tayo. Iyagdan dito, ayan tayo. Kumusta, Charmaine? Anyat ko na jigayem mo. Imbagam ka din tibilin ko kan ka? Diyak namin nakasarita din, nagkukuyog tayo. Takasla na atap mo. Ay, may isa lang ti kayat nga sa unday jay, Leo. Baka na ka nga type. Anya? Human, naibaga na kanyak nga hanak ano pa'y masangot maki-boyfriend. Hanap pa'y nga kayat. Anya? Panagunak. Nasa isa at siguro na siya ako na mismo timang ibaga itipod no amarikrik na kanya. Ay, kwa, uy, baka mapaay ka lang, Leo. Baybayam ta siyak ton timang ibaga. Ay, tulungan na man nga rod. Talaga ngamin nga agayata ko ni tigayem mo. Apay ngamin nga isupay lang.
Adak matito nga mga ayat kanyam. Apa nga dinak makita ay aliyo. Uy, Charmaine, kita anak matlatan. Ay, awan Leo. Awan. Mabalin ka dito agpakuyugon ka? Ha? Ijay? Sarong kara ko man ni Remy di balayda. Agpakuyugakin ka. Tadyak amo ti balayda. Ha? Ay, akat. Una. Sige, kuyugan ka Leo. Day talaga yam. Sulinik matgayam di ti balayda Remy, Charmaine. Man ti babalay dito ya. Kan medyo adayo gami di sentro. Ay, uwan Leo. Damo na katito nga talaga tayan ti balay da reme. Ngamahan na nga mo nga sa bali dato nga lugar. Sa bali tinangyiga ka niya na. Tapno agkuyo-kuyo kami lang. Sa din ti balayda nga Ay, Dajay! Dajay man oh, Dajay. Ha? Nakasalamat. Ay, nakapadlak iti ruwar. Nagdakal ti padlak na. Awan matitao. Sayang. Kunak na makita ko ni Remy. Ay, sayang nga talaga. Nabanugak. Mabalin nga ginanatapay. Intag to gawin dyan si Rock te mangga. At dain-dayo ni Jay. Agina natapay sa tanto agawid niya. Sige. Manong Orlan, ada ka di baga kanyam. Nya day tangay, Charmaine. Darasam nga ibaga akin ay. Nakpag-repair itilugang ka. Aramam ka di gayam ko. Ni Reme. Tila bagbagam may. Kababain. Kaya't na kaya mo day jay. Kino nagnisitak. Kino namurmursengat. Kapwiti ka na yun na pa nagre-repair ko itilugang. Katpadasam lang ah. Tulungan ka. Painak. Kino mabutengak ta mga numapayat. Nalakayat ti mabastay. Iso nga ron adyak agararim ta kabuteng ko ti mabastay. May isa ala tricycle driver. Baga no kaya na? Siyak nga ron ti makamo kanya manong. Patsak nga kayat nakadayjay. Siyak ti mang ilakad kanyam. Mabay na nga raon. Siyak nga ron ti makamo. Awan ti imposible ka ni ayat no nagtumpong dagiti duwa nga kagasat. Anya ti amom, amangan mat no ni Remete na ikari nga para kanyam. Ay kala nga raon. Ang no mabastada ka kabasol mau. Haan, tulungan ka nga ron tapno kayatan na ka. Agawid akong friend, tarabin. Ay, Reme, maturo ka nito'y balay. Sa paamtulangan tagawid no bigat. Anya? Ay, wan gayam. Kaya't nakakano nga makasarita ni Manong ko. Ada ka no napatag nga ibaga na kanyam. Kurso na na ka. Kat pa nga simahan mo nga papaayan ni Manong ko. Wan, nasing panday jay. Awan to ti pagbabawi am no iso natin makagasat mo, Reme. Ala, tila ibagbagam Charmaine. Kasla imposible dayta. Nabayagan nga agkit kita kami kini Manong mo. Itala ngagdaton. Kat tadtalang mat siguro nga nagrosing jayat na para kanyam. Tadtalang siguro nga nagtubo. Anya? Damag mangkeng ka rin ay. No, adda na ibaga ni Charmaine nakabsak ka. Ha? May papanitian niya, Mang Orlan. Ay, kwa. May papan kanya, May papan kang ayat, kasjay. Tika din na ibaga na nga agkurso nada ka kanya, Manong. Ay, kwa, wine. Ay, pasensya ka na. Diyak ko makayat kagaram-aram. Tama buto nga mabastay. Iri-iri ito na ka nga. Hindi kabsak ko kahit. Ibagbaga na nasingpag ka. Banag ngagpay sumait. Kaya mo mga nasingpag ka kahit. Kwa. Kapay danob yung mahon, ha? Daan, ha? Wapay, Manong Orlan. Aw. Diyak man amaw. Ngam kasla mabuti nga ang makinubyo. Taamangan nulukwendak matakas iti panang loko da iti dua akakabsat ko. Sakti pakin na yan ay atamaga. Di kalilawan. Ikasar ka adagos, ha? Iso ano kaya tinak kay bagamitan. Tapno matulagan ti kasarta. Adamor nung ko nga mamanihaw. Kwa. Ikan nakapay mat iti panawin ko amang panunot iti dayta, Manong Orlan. Di mo ibaybayag, ha?
Kaya sapay kumata danam na makengkading rimay. Ay labyaw, todo-todo with a prinaw. Nagmay-mesa ka mo, Charmaine. Ayan ni Remy ngay. Nahaawan, Leo. Baka hanan nga umay ito ta busy. Para iti pa nagkasarday ta kabsat ko. Makiasawan ni Remy? Uwan. Ay, pasensya kan nga. Naunaan na kan dya kabsat ko. Kat na ikasarnan dya gayam ko. Kasta aya. Awan nga roden tinamnamak, Charmaine. Saan nga bali? Ado pa'y matitati mabalin mo nga araman. Kas kumakanyak. Ay, joke! Ha? Ay, ala! Nailaw, ano ko matan nga naipag? Ay, Leo, ang ako lang day jay, ah. Charmaine. Ada ka di pa panamita. Agkuyog taman. Ha? Papananta? Inak man nagbartak. Intag shot. Ay, sige, ako yung tararod. Kaya't ko data, Leo. Masakit din nga mo ko. Nadam mo, niremit yung masawa. Ang saan mo yan? Ay na, bye-bye amon day dyan nga rin eh. Asawaan na ni Manong ko iti mabiit. Isungalipatan mo, nuwan? Ano na? Karikat na nga ng tigasat ko. Ay na, nabarbartak kan, Leo. Apa yung amin nga nagbartak ka. Napaprosak dati bukot mo. Uy. Tapno magasan ti sakit tinakam mo. Bye-bye amon ni Remy. Mangkita ka ni ti sabali. Ado mo ti babulasa nga. Aday taglawlaw mo. Han mo lang nga makit-kita. Nadungo kagaya man. Nasikaso ka kanya. Wana ta napatukan kanyak, Leo. Iso nga babantayan ka mango. Alam nga rin, rumumartan. Hindi maturog yung dagos ko. Kaya't mo? Ha? Akot wala. Day talaga lang. Charmaine, kanayong ka ngawan ti balayan. Napipapapanam. Kung pagturturugam, ngay tirabay. Nay. Maulawak manong. Nay, apa ngay? Maditirusok ko kan jak maawatan. Hangkong akurso na dati angot mo. Naata naglulo ka. Kino ka digdigos ka? Ade wanak pa lang manong. Jak kayat nga talaga ti payud mo. Nagbangsit ka. Anya? Masikugak, Leo. Nagbungante namin ado nga pa nakailawan ta. Gagsangit na. Rumbang ko maamaragsakan ka. Tadanton anak ka. Ha? Nukasta, pakaragsa ti pa nagsikugkon. Agad mo na. Amum ka diya da ito tinururay ko. Akan ito? Ang kasarta nga ro dan, Leo. Wen, ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami, Charmaine. Agkasartan. Manungal daw, tinapalabas. Mawampay mo tayo bagbaga manubyaw. Ako ha, agturong da siguro ito yan, Manong. Napanpay lang amin iso na jay lugar da, ta sinukon na dangi jay dadakal na. Sa dino ay ati lugar da. Ako ha, agkakanat mati ibagbaga na nga lugar da. Kuna na nga taga Bulacan. Inton kuhan, ibaga na nga La Union. Nukwa, ibaga na nga taga Isabela. Ije boarding house na lang ti amok, ta ije ti kanayon nga papanak na awanak ito'y, Manong. Ano kasta? Mapantarot iti boarding house da. Tamangan no aday jay. Awanan ni Leo. Pimanawon dito'y balay ko. Makalawasan kinapalabas. Sinukon ti asawa na. Nagawid da ni jay lugar da. Asawa ko na yaw. Ano kasta? Kasadon da dyan lalakay. Katuan mo't ay sus. Grabe ti kinaplayboy da dyan, Leo. Agsusukat dagiti babae nga isang sangpot na dito'y balay ko apag-abangan na ide. Ti amok nga rod ka baraw. Ngam kasado mat gaya man. Ayun na yan. Manong. Tiyawanan ba'y nalalakay? Agyamang kami nga rod na. Patuloyin main. Ala, gawitan. Nagsarita tanto'y di balayan. Ija iton balik ti pangungtak ka. Tadi mo pinili ti lalaki na kirelasyonan. Oh, my goodness.
ti tiyan mo, friend. Uwan nga rod, friend. Kasi mat dato agbalin nga anak ko. Awan to ti madakala na nga tatang na. Ala, sana bale. Tadda kami kinimanong mo. Saan da kayo abaybayan? Tulungan da kayo aginggat adda maitulong me. Ay, agyaman na kareme. Nasingpot ni manong mo, friend. Kat pulos agbabawi ang nakikalay sa kenkwana. Kat, thank you ha. Kapukan ka. Nagsabat ti dalan mi iti managayat kan man nakaawat na kabsat mo. Ay na nakaragrag sakak, friend. Takaskin ni Orlan tinagbalin nga asawak. Man nakaawat kan nadungunay kanya. Iso nga ay ayatak mo't unay ti kabsat mo, friend. Ay, naimbag kanya mahangam siyak. Kasto'y tinagtungtong palak. Iso nga sorry, friend. Ha? Sorry, idian niya, friend. Sorry, friend. Ngamin, ada basol ko kanyam. Inagaw ko idinileo kaniyam. Inamin ko kan ni Reme tinaramid ko manang biyanang. Impudnok akursonadak ni Leo. Iso ngay naramid ko ti amin nakabaalak tapno sanda nga agkatuluyan. Kat idinamuan na dayta, kasta unay apa nagpasalamat na kanyak, tanailisi kano iti mabalin, apa kay sagmakan na. Katita, agis eskwelahan ti anak ko, ngampulos, adi nagpakpakita ti amana kada kami. Alakastaan, to'y pagayam mo, Charmaine. Nala, pagayam Charmaine, makipagrik na akiti na pagteng mo, balasang ko. Kadsapay la kumatag, serbi nga adal kan kadayta nga inaramid mo. Tatay ko na nga rudan, di ka agagawon no agalman itisan mo ako kuwata ang mga nuisunto, ti pakay sagmakam. Angam nagasat kalatata na paraburan kay ti anak, amang ipatagkan ka nga inana. Bueno, papagayam, titan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam, Charmaine. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! In your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Naimbag nga orasyo, papagayam. Dahito iti pagayam yon ni Jenna Almoite, ang mga kakam iti manang biyanang. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naggapo kani pagayam tayo naglingad, itinagan nga Edmundo, ti surat abasaan kani drama tayo. Kastoy ti kunana, Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo. Kastamatan kadagiti pada kanayat ngagdengdengeg kadagiti drama nga upload mo. Daytoy kapadasak nga isalaysay ko ket sapay kuma. Tamakay diti adal kadagiti padak ngagdengdengeg. Ide no makipurdiak adda na idumduma nga style ko. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ni, nagawit ka matid mundo. Apay anda nalipatam? Nagtrabaho, Berta. Ni, apay nga eh. Awang nga kadwak. Agsakit mo dagiti ka kadwakaon. Agsakit ti tiyan ni Danilaw. Agtrangkaso mo ni Albert. Anya, kadapay mo dagiti dagduma kakadwa mga agkabiti iti kalsada. Aho, jak katsukaran dagiti at tao. Jak kursunada ti panagsasao dagiti at tao. Amangan no, madurab ko ti mugmuging dan kamkam malida, anay. Saan man nakasta ti panagsasaumad? Nasayata ya ti kasta ngay bagbagam. Kas kalaubing. Laklakayan kan ngam day tapay la makiap-apat yararamidam. Saan ang mga makiap-apa? Ibagbaga lapod na. Berta, kanakan! Agda kayaw! Ni, nanti susay. Ha? Dumanon kayo, antay! Adda nila kay mau kaanakan. Adda dita silidante, agsuksukat. Apay aya. Adda ko maibagakin kwa na. Anya ti bagayon tay?
Ay, napagsayatan ako, ibagayaw dagosan. Ang no pagdaksan ako sa hanan. Ay sos, pagsayatam da ito tapag kwarta ang baraw. Plano nga ming jay inauna nga anak ko ti agparamid iti balay na. Busy mo't da Fredo kan pari Django a karpintero dito lugar tayaw. Si Kansalat Bakante a karpintero ita. Ay, woy, nantay. Adaw ti mga yayab kanya. Ang yung siya tagmamaday. Dako na nga ginanaak ko man. Ang yung da kayo ti mga yayab kanya kakasigay. Banat. Ang kasanungay ti pamayan niyaw. Purdi yaw no kontrata. Ah, ay tinasaya. Kasaritam tuman ni Uncle Yaw baraw. Ta iso ti makaam mo amang desisyon iti dayta. Adda ni Edmundo dita salas kalawi. Imbagak nga agpaaramid ti anak ta iti balay na. Ket kayat naman. Anya? Kano natulag ko ni pare Janggaw? Anya, kunak man nubise di kumparay. Si Mardeng da pay lakanaw, tabitin ti budget je boss da. Anya, ay na, adda ditan ni Edmundo. Isong ti kasaritam, tamangan nugumura. Sapay interesado ngagtrabaho. Ay, unay kan aya. Apay ngamin anak pangkadagos iji balay da. Inakpay ngamin inuray mo. Ingkakit kasaritan, tagur-ura yun dita salas. Ay, kay. Ay, nyo ngay. Nagbayag kay marumwar dita si Lejo nantay. Kay. Alan, ingka kasaritan, lakay. Anya pamayan nyo ngay, kay. Purdi yaw no kontrata. Kontrata ti kayat di anak may baraw. Tapno mabiit ka no amalpas. Tanay, umada ni manay ti panagpakasyon da iti asawa na. Ay, kay mayatang raw. Mabiita talaga no kontrata ang kay. Ang apay dakil aya balay ti paramid na. Saan? Basit lang. Bungalow type. Sige nga raw. Mabiila day tangkay. Ay, nagring ka. Ang kagluto ni Tida no mapagkabay. Alas 3 pa imot lay ti parbangon. Nagsapakan. Sa pagmiya, tagtrabaho tapno malpas sa dagos. Anya? Agkapiya lahay. Tainton alas 6. Yagmuntaw ti pagarmosara kaya ayan ti trabaho. Anya? Malaki dahin bumawang katang. Agsukata mo tayo. Hindi kag digusan. Saan na? Manaktak na itadigos-digos. Nga, darasang tagluto iti pagkabay. Nagbuntog ka nga gunggunay nga asawa. Aya, paldawan. Narabyan kan lakay. Ang kapilitan nga overtime kami. Tam malpas sa dagos ti kontrata miya balay. Ay unay daytan. Awan ina namon. Ay na. Masapa ka arumar sa maladaw ka sumangpet. Manulang a oras ti turog mon. Ayos lang. Tinapatag ka malpas sa dagos. Di balay kontrata. Nala, ingka nga ro nagpulusan tamangan kan. Berta, apay akaslajak makikita nila kayo mo dito balayaw. Ay, busy ngagtrab-trabaho manang. Apay, pagtrab-trabahuan na. Di ta balay dan ti susay Jay papaaramid ni insanta nga day abroad. Ne, apay, stay in aya ijay. Taapay ajak makikita. Saan akas ide? Ano kas jay nga agisal sa lapayak iti linabaak. Kat makitak matin nga agkap-kapi dito'y paraangan nyo. Ay, masapa arumrumwar manang. Alas 3 pa ilay ti parbangon rumwaran. Sa marabyan manen asumangpet. Apaw, unay mo't agagat jay asawa man. Nalabos mga rod tararamidan nan. Tapati siyak may ramraman na mapuypuyatan. Tamasapul mo't nga ilutwak iti parbangon. Agririmot no rumwar adi agkape. Anya? Aulan daw. Yawa mo dagos na martilyo kan lansa. Darasal. Bumaraw. Unay ka buntog mo nga gunggunayin na yan. Iso adi ka makas asawa. Tanagginad ka nga gunggunay. Nagawaan nyo kaya gunay atap no malpas na dagos ti trabaho tayo. Kiwarin nyo ta simintao, tagpalitada tayo. Uray di yung kiwarin na naimbang. Basta nakiwar labas eh, mabali na. Lakay, agdigos ka man mo. Nang angpup kan. Kagangay na, ha? Taglinling ita nga rin magtrap-trabaho.
Amok ang aglinglingat ka. Nga magdigos ka mo ta. Manipod nagtrabaho ka, di kag digdigoson. Panaktak na tadigos-digos. Kasano umalpas ti trabaho may no kasta. Kontrata di trabaho may so masapol amalpas sa dagaws. Nagpanayo na kitibayan lumalpas sa dagaws. Kakaiso na malmalpasan di balay kontrata. Nakita ko nga ro di dilim mabasa kiti kalman. Apay nagbait mo nga. Kasta ka partak na ito'y asawa. Bakit? Ang quality mo lang at aday dya trabaho yaw. Ikaw na. Siya paiti ko na. Naglaing ka karpintira. So, rumbang la proud ka kanya bagay. Ipasika na kadagiti ko kumarain. Pasurti ka kanyak berta. Antay, nalpasan ti kontrata. Un nga raw. Kasla magic magtinamay amon iti balay baraw. Apag darikmat. Siyempre, antay. Impuy-puyatan mi day takadagiti kakadwa. Ay kat agyaman kami abaraw. Addan pag naudan ti anak may ti asawa na. Inton agbakasyon da manipod abroad. Ikaw na. Ay, antay. Agayab kayo to. Anong publishing kayo? Bukudan at publishing. Ay, siyempre umay kay to amin. Edmundo Barok, awan trabaho mitasa na ya. Awan tatan raw. Nalpasan tayo kontrata kadaan ti susay. Pwede parami mau. Ada ko mga raw. Pa-extensyon na di balay may. Urang nga minti kwarto di balay may. Iso pa ika maniti may sapay. Ay kasta. Ay kanya pa may anyo ngay. Por di awan no kontrata. Ay, por dia. Ta, mabit mo day jay. Mabibit. Ano kontrata tata? Por dia latan itinal daw. Mabiit la day jay. Ay, malugyak mo tananoy pa kontrata. Basit mo lay paaramid kaw. Ay makamukay nga ro tata. Huwag gayam. Dangay kanayon kami nga awan ija balay. Naglaklako kami ka nga ro di ilay. Kukuha mo na ti merienda kan ka na mitial dawan niya. Tanayon to ti pordiyam. Tanay, aw magluto iti kanam. Ikaw na. Awan problema iti day tata. Edmundo, agring ka, naldawon. Angat oras na ya. Alas 7 na. Di mat mangrugi kay iti trabaho mi ita ija balay da tata Andro. Uy, nga masapa bay. Alas 8 ti sirikaw. Ang muri 30 naman pa anak. Na, maladaw ka na. Kababain ka da tata Andro. Por dia mo iladay jay. Sama kontrata. Anya, kauray man por dia. Rumbag lama sa pakalata. Hindi naman isuraw. Nalalay ka kanyang siya kaon. Apay si kati makipordiya ka siya mait. Ha? Akin may sawan da tatandraw. Kauray man awanda. Surutom lata ti oras sa trabaho ma. Panahon naman dito ito na ituro ko ba Isupay ti may nga oras at turog kaw. Ringin nagto ito nalasot siyaw. Kaya naiaplag kong ti plywood na pagida ka. Magturturo ka. Ilad ko bihay ta ginanaka. Ay na pa. Kaiso na boss ko ti bagbagik. Awang mo ilagit yamaw. Edmundo, ayan mau. Inyag kunti meriendam. Ha? Edmundo. Ay, por Diyos. Nakailad ka mo ditan. Alas 9 pa ilad nagsapa. Agililad kan. Ay ka ginanak mo ta. Agbreak ka, mate. Abos wag ko tabagi ka. Sambutin na. Ay na, bumaong ka man dita. Intun masangputan da kadagiti amom. Kababain. Malam to sumangpo dagi jayan. Naladison dita ti merienda ta panawan na dito yan. Kabumangon ka nga ruditan na. Huwag ka day. Iridip ko labi 8. Takas lamaulawak. Nabanluga ka nagmartilyaw. Uri 10 minutes lang. Ni, kadakan. Nagsapa ka na nagawid. Tagtagari ka day. Hindi ka lang ulimo mo dita. Alas 3 pa ilay ti malam nagawid kan. Kaya nasapa mo hindi agsapa naman. Nasapa talas utsaw. Kawamay. Kan day tamo lagi liilad ti mapan mo kukun sa ijay. Talna ka mamanay. Tunad na makangagkan ka. Awan ano para dasak tagtrabaho. Malpasadakos da niya ha.
Anya, iti pagsweldo ako, awarin trabaho. Ay una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, Edmundo. Nakababa inti kasta nga aramid mo. Nagtala ka mamay. Di si Candy mapanagtrabaho no kaya mau. Di ka gagyaman tadape pagsweldo ak. No adda mga yab man ang kanyang nagtrabaho, lepas tunday jay. Kaano nga amal Pastor Aramidam Edmundaw? Nagbayag mo amal pas. Kasta talaga, tata, tanay. Masapula quality, ti pan nakaramid ti kwarto nga ipaparamid yaw. Narigat, ano sinsinan ti aramid, ha? Ha? Siyempre, plano ka na imbag, ano niya pamayak? Masapula siriga ka na imbag. Tapno saan abangking ti pan nakayaramid na? Kasmat itin na po day ta, ha? Saan aya, ano ang gluto kay tin na po ka arasawam pa iti bagas? Arasawo man na imbag. Kalpasan na. Roko dum ti danaw. Tapno mayat ti pan nakaluto na. Kinton na lutaon, linayam man na imbag. Tapno sana nakusay. Ha? Kasta tiraramidag tata. Iso hindi kay kadagganat. Pimpintasig ngamin ti pan nakaramid ti kwartuyaw. Ay na, it's time to rismo ni na. Anya nga ingrab. Agila da manan dito nga plug ko apply wood na. Ay na. Ay, ayan ta silpong kung tagbuya man. Lagi nga makaturog hak. Ay, makapaturog ti puloy ti hangin siya. Nagmayat ti maturog. Ay na, niturog ko talaga. Ay, bumangon. Ha? Nay, nakamuskitero amoy tay. Nakaulisak. Kinadapay po nga ka. Na. Awan mo dagito itay. Inyag na tani baka ko dagitay. Sami mo ako ko dagitay. Day, nakaring ka Edmundaw. Ha? Adda ka yaon. Itay pa lang Talaga ngayon gagarak tinasapa nagawid tapno makitak tararamidam. Gusto gayam tinaidanon kanyak ngararamidam. Ketap no di ka malamok. Ingkabil ko na itamos kitiraw. Ken ulayas, tamangan no malamin ka. Ken tapungan, tapno marelax ka maturaw. Ha? Alas 9 pa ilay tagsapang narnekan kan ititorag. Unay kan Edmundaw. Isu mo ilagayam asana malmal pas ti paparamid ka. Tad ado mo gayam ti oras sa pannaturog mo ngam ti panagtrabaho. Ay kwa, nagbrika mo't atata. Ala. Bagkatam amin nakagawa tagawit kan. Ha? Kahit lading itik ang imjak itid ti sweldo mitalawas. Tapno quits ta. Ore agreklamo ka. Sangwen ka. Saur da jala kandraw. Sayang ti makalawas sa sweldo. Di naman intudan. Ay agtal na ka. Gusto tinaramid da. Tapod no mga mintimbaga na. Ha? Maladla daw ka lang arudan. Agayayam ka pa'y. Ura sino mo't siguro nga amo at talaga makaungot. Pag nakmamday tan lakay. Kababain. Ha? Sikan ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Ay, Ad-addan nga awan mga alakan ka nga agtrabaho takas ta aramid mo. ay, Kanaklo naman kan saan. Talaga na partak ti trabaho no kontrata. Ngam no purdi ay tinal daw. Agayayam ka. Isong aklo nam day. ha? Ay, La. ala, aging ginadla kay. Ay, saus, apa yang ngay? Ay, ukom samet tay. Ay, Ngay? ha? Ay, saus. Ni, awanan. Si Mardeng Malaang. Ada siguro bimta kabul ka na. Iso naggunggon ti dagan. Allah lakay, kita ti balay ti anak ta. Nay, narbamot ni tay nagginginag. Ay, sos. Apay ngay. Naglakamot na narban ti balay. Saan mo't anar ba to'y balay ta? Ngamday ta balay ti anak ta nga inaramid da Edmundaw. Narbamot ti may saadi daeng. Ay, sos. Apay ngay. Kastaunay apong totjay anak may. Tasinsinan mo't gayam ti pan nakaramid ti balay na Edmundaw. Kasano asinsinang ka tinarimaan mi mga inaramay? Ay sana pud no day ta? Iso matlagayam anagbiit kayo analpas tasinsinan mat gayam. Basit mat gayam ting kabil mo alandok iti dideng.
Pinagtutuon mo la dagijay hollow blocks. Ha? Napintas nga agpaiso iti ruwar, gapo iti pintura, ngam sinsinan mat gayam ti pan nakaramid na. Ha! Nangipanam iti kwarta nga inted mi ken ka. Intalok mi amin ken ka. Asi kati gumatang iti materialize, ken aminan akasapulan, ngam kastamat gayam ti naramid baw. Ulitam ti trabahom. Ha? Doblem nga aramidan ti balay tanakaw. Ngam awanan sweldom, Edmunda. Nay, apay ngay? Agpili ka, Edmundo. Idarumda ka, wano ulitam ti trabaho nga awan bayad mo. Kino ka anak kanyo ti asawa? Idarom da. Apay, di dala ka siya. Ay, awan ka anak-anakan dita. Basta no trabaho. Ano po ha? O anya, agpili ka, Edmundo. Idarumda ka, wano ulitam ti trabaho nga awan bayad na. Kuha, sige nga rin ha? Ulit lang, inantay. Kaslakla narunaw nga ice, gapo iti nakaro, abain ko iti dayda kanito, manang biyanang. Jakon nakapalagpay, isungay naramid kulatan ti kayatda, tamukmat nga dabasol ko. Inulit ko nga rod nga naramid ti balay ti kasinsin ti asawak kat naggastusak pay. Kasta unay ti pungto ti asawak kanyak ngam binaybayaklatan tabasol kumat. Kat gapoy ti dayja napasamak, nagbalin nga adal wenno leksyon kanyak. Kat jakon inulit ti naramid ko. Nagbalbaliwak nga rod, kat idi nakita dagiti kalugarak ti panagbalbaliw kon, inayabandak manen amakipurdiya kadakwada. Alakastan, to'y pagayam mo, Edmundo. Amo man niya pagayam, Edmundo, narigat nga mentag sasaor. Timang lukloko iti pada atao. Tati mo, makalamang ka. Makaliksab ka iti ado a kwarta nga oray panagsaor metan dar aramidam. Angam di mo amo nga iti udi nakadakdakkel gayam ti mapukaw ken ka. Ta syempre saan la kwarta ti mapukaw, tapati panagtalag dagiti tattao ken ka. Dayta nga men ti may sakapatgan, ti panagtalag ti pada a tao. Tano mapukaw dayta, narigatan nga isublay. Angam no paisan nga amen, ngam kaduan na. Agyaman na kiting ka pa nagsurat. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Edmundo. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Enyornos para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, itingkay panagdangag. Diyos tagnina kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello, naimbag nga orasyon manan papagayam. Daytoy manan ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama ita, kat nagapo, kat ni pagayam tayo naglingad, itinagan amare. Kastoy maanti ko na ni pagayam mare. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti kakadwam nga agdram-drama. Ada asawa kat iso ti pagtarayan ti istorya. No mabartek nila kay ko, agbaliw ti aksyon na. Rogyak nga rod ag salaysay, idi kakaskasarmi pailang kan nila kay ko. Aldawan, Mari. Agreeing kan? Aldawan. Ay, ala, naladawak mo tan anak kariing lakay. Ay, pasensya kan. Unay laki din ti patpatgak nga asawa. Ala, umangon kan. Dagar mo sartan. Nukas na, si Kanti nagluto. Ala, kababainan lakay. Lalaki din ti patpatgak unay nga asawa.
Saan nagapunta si kati babae, kat trabaho mo amin ng tiagluto, aginaw, agdalos, kanda dumapay. Nagtinulong ta. Uy, talaga nagkasatak. Takaskan ka tinakiasawaak. Awanan ti sa pulit pa. Agyaman iti day ta panagayat. Ay na, nakaragrag sakak na kay. Kastak matkan ka, Mari. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo umot gayam tatang. Sumrag kayo Ay, wen. Apay, di ka nang lukat iti pakanan niya. Sa anak amang luklukat iti kasti nga aldaw, tatang. Taiso ti schedule ko nga aglaba. Ay, kastaya. Sumrag kayo tatang. Ay, kadwak kumaka ni nanang yaw hanggang nasakit ka no titumeng na. Simraw ti rayo man na. Ay, umay kaila kumusta. Ayan ni Aldaw. Napan na inuwayway tinuang na, tatang. Ay, kaya kumusta ngay man ni Aldaw. Nasing mo lang, di anak may balasang ka. Ay, tatang. Awanan ti sa pulag pa'y kankwana. Nakasingsing unay kanya. Nagagatay. Ay, nasaya at no kasta. Ay, saan mo lang agbarbartay? Saan, tatang? Din samot umin-inom iti arak ni Aldaw, tatang. Basta di mo itulok at tumimtim iti arak, tasabali day dyan makainom. Ha? Nukasta, naging inom idibaro kay laang, tatang? Wen, damot tayo pa naginom na ide, hanggang sagpaminsan. Basta timbakunak, bagbaga makanayon ti asawam. Ibaga maliklikan na ti tumimtim iti arak, ha? Wan, tatang. Masapol ang maisambot ko dahito alutwan. Naibusan ti may sa aputahe. Magustuhan da nga min titimpla ti may sa aputahe. Iso ang nagbiit ang maibos. Maray, bakit? Siyak ditan. Tayong kasi kasuan, dagiti mangmangan. Ni, apay, nalpas mong aramidom ijay talong? Wen, dinardaras ko tinagparaspas, Tapno matulungan ka dito'y pakanan. Ay, naimbag-lakit din. O sige, pakituloy mo man nga rod agalipan dagiti Ricardo. Tasyak tong timang timpla no madamdama, lakay. Aday ta, nakalapakon bakit? Ala, Aldo, si kamot ti aglablaban, lakay. Wen, tapno awanan ti aramidom inton bigat. Day talagi sa lapayan ti aramidom no bigat bakit? Apay, di ka mabaen, iti kastangan aramidam, lakay. Ang mga no ibagada pa'y nga Andres ka, no makita da si ka ti aglablaban. Bayan ti sawunda. Awan kanyak day ta. Apal dala kanyak day ta no bilang, bakit? Taan nakapimpintas ka nga inasawak. Bol. Yag mo kay dinagay ta imot mo. Ta sumragtan ti balay. Amo ka nabanog ka bakit? Iso naglutak iti pang malamanta. Ay, agita sarak ki di na. Agpalpata pa sa tamaturog bakit? Maditi agid da adagos no kalkalpas anangan. Ne, Agdan sa umay, lakay. uwan nga rod. Insan! Oh! Umay kami, man! Insan! Naguri ka. Mabusay sak day jay, Asino, Aldo? Ni Insan Berto. Insan! Ni Insan mo birtulay tao! Kadwak ti kumparay! Umay kami, man, Insan! Kunak tupay kahit. Nakalagip ti loko akasinsin ko, Alakat inkapastrakan idan alakay. Napartagdan. Nakaadudan iti na inom. Anawaak man laidan ta ni Rabiin. Ginom tayo. Aldo, lakay, gusto daytan. Nabartag kayo. Bayaw Berto. Gusto ko man ti panagin inom yo, Rabiin. Ay na, bye-bye anda kami, Mari. Italaang daytoy. Ala, ingka maturugan, Mari. Taibusan mi pa ito insang padainsan ko nga ara. Sayang itech.
Apay kasta ti panagsasaom. Apay kasta ti panagsikawil mo. Sikawil ti babae daytaan. Panawan da kami dito yan. Di ka man makibit biyang dito. Go away, Mari. Ay sus, aldaw mo't gaya man. Awan ti asawak dito'y idami. Ay, naiturog na nga tayo jay salas. Inak man kitaan. Lakay! Lakay! Awan man dito'y salas. Ay, agkaiwara dagiti buti ti arak dito'y. Napanannan nga iti asawak. Nagpukuyog na nga ta kada insan na aberto arimwar. Nay, awan mo dito'y di anak, may balasang ko. No kasta. Ay, napanan na nga tan nga eh. Di mo mawagan na ya. Kasano ang maawagak nanang. Kat imbati na mo't di cellphone na. Nagiinom da ngamin idirabi eh. Kadwa na da insan na. Ngamjak mat napuutan ng tirurarda. Ta nakaturo ka ngaminang. Anya, nagiinom da ko nam. Una nang. Ay nay, sumat lagayam ah. Ay, awang mga rodan. Ha? Awan man nga rodan te. Anyat kaya't yung asawa nanang. Ay, asino kasinsin na ti kadwa na. Taiso ti kontakan tayaw. Jak amo ti contact number ni Bayo Berto nanang. Iso ti kadwa na idirabi eh. Kanjay kumpare na. No kasta nga road, ni Berto tawagan tayaw. At the cellphone number na kanyak, day ka na ka. Hello, Berto! Sa dino tayan, Mau? Anda dito balay mentay. Apa ya? Damagakla ko man, o kadwam ni insan mong aldaw. Awa, ang kadwa di na ba ay? Tarimor kamay. Napangkamalag na ilay. Ngayon nagsisina kami mulay di parbangaon. Anya, kahit na pananangarudan ngay, saan mo ta nagawid? Ay ka, mga nung nagawi, di balay da kumparay. Isuda nga nung tinagkuyog. Anya, unay mo't ngaminan. Apay ngamin na nagiinom kayo aya. Lik-lik-likan na lang arudan taginom. Ngam pinainom mo pa ilang mo di kasinsin mo. Nay, kaya mo amo, li-li-likan na gantiara kantay. Kaya may isa, kailiw ko mga rod ang makabandin niya kasinsing kao. Awagan man di kumparem. Tano kadwana ni Aldaw pagawidan nan. Unan tay. Sige nga rodan, bye. Bye mate. Nala, urayam latan ti panagawin di anak may maray. Tanay, nakasarita ko ni Berto akasinsin na. Sige nga rod nanang. Agawid ako, tain nakpay manglukat ijay pa kanan. Sige, balasang ko. Awan man nga rodan no kasta bakit. Nasumok naman ti arakain. Ang bulak-bulman nga rodan Wan nga rod Unay mo day nga anak tan. Kunak no agbalbaliwon tan ang asawan. Ay sigurado amanuman nga aldawon nga agpukaw dayjay bakit. Ay narugyan naman ang tisigod nga aramid na. Ay, Sapay kumata agawid mo't laada agaws. Ay napo nakababay ni di asawa na bakit. Bukas tawan pa ininsang kawipag. Ay, awan pa'y nga rod bayaw. Ay. Iso pa nga asiman, takuyugan nakamapan ijay balay da kumparem. Tama nga no aday jay. Alang raw. Mabilang raw takuyugan ka. Ay na, aginunta, aging gat kay kayata, Brendo. Ay, dagi jay, dandayin san aldaw ipag. Agin inom da ka ni kumpare, kiti parangan da. Uwan nga rod. Ay na, nagtaer ka talaga, Brendo. Makapainlove ka talaga. Ay, nay na, awanay. Nagladlad man yung tinsang kao. Bading ka di ti asawak, Berto? Apay di mo ipag. Kuno sigod da kasta. Ano
Anya! Ay, ala, agawit ang Berto. Diakon mairusok akitaan tar aramitan di kasinsin mo. Wen, balasang ko. Sigod na nakasjay ti anak me. No agbartag, sumagmamanungal daw ngagpukaw ijay balay. Pudno ka di abak na, nanang. Ay, agladlad mo nga ron no kasjay mabartag. Ay, jak man na mo no apya kasjay ti anak me. Nanang. Isu nga ron adi mi kumakayat at tumimtim iti arak. Ngam di namot maliklikan. Adulat tamo dagiti mga awis kan kwa na nga aginom. Katima ko na kati strictuam di asawam. Tapno maliklikan na ti agbading-bading. Sige, agawid ako, nanang. Mari, asawak. Sorry ba kahit may taak lang agawin. Pinilit da ka na ginomedikal man. Pakawanan na ko ma. Promise, maudin day jay. Jaklem pagaro. Pagbalin ka matgayam abakling no mabartakal daw. Sorry nga ro din na mahal. Sana na maulit. Ayatan ka. Sorry. Nga maminam tagpaisaw. Bading ka. Ay, San? Malalaki ak mare. Nagkunamot abading nga. Apay nga ro dakas di tinakita. Kain-in narakop mo di kumpare mi di nabartak ka. Agbakla-bakla ka. Wah. Awan day jay. Pasot la tiragragsak ni day jay bakit? Di mo kumaikan iti madya kay papanan day jay. Wan. Sige, palabsak day jay. Basta sana na maulit ha. Kan nga agbarta. Insan, umay ka manawisin, tada papananta. Sa dino insan? Inta makidaya di bangira barangay, tagkasarte anak ti kumparay. Kastaya? Papanan nyo manan, Berto. Awisa man insang ka, ibagtayin ka mamakidaya. Kwa, likliklikan nga min ni Aldo ti aginom iti ara. Di ka madanagan, ipagtawan arak ijay. Anya, Wan bakit? Jack uminom. Promise. sigurado lang, Aldo. Tano agbartek ka, agsagana ka kanyak. Kun uray si ka, Berto, agsagana ka numabartek ni insan mo. Dalag mo na ya. Siya ti makamaw ipag. Agsatan sa uri may salabutin san. Ay, kuha insan. May salabut ay. Talpasan na agawid tan. Sige. Si kalat na ti makamon insan. Ay na! Nagmayat ko mati agsala. Ang mawan mo dito, kar. Ay, nagmayat kat ko manti makisala ka dagiti nagtataraki. Baros. Madamdama pa'y tisala insan. Nayunan tapay nga ron, ti ininom ta? Ha? Apay pakurangan pa'y rayta insan. Wan, bitin ti ininom ta. Sige. Mabilang araw tamalak pa'y. Ada kami ni Pag. Sorry, Mari. Nabartek ka manan. Ha? Di mo't kunak adi mo bartekan to'y asawak, Berto. Ay, nagpili mo nga main. Come on, insan. Sumra ka pa, itagkapeta. Wininsan. Ay, Ipag. Saan na balay? Tayo nyawid ko ninsan nga oray na bartekan. Rumbang lang, kasi ka tinangawis kan kuana. Ha? Ay, nagtagaan. Ay, nan, bumulad ak man iti bestida man na ingpis, Mari. Super hot adi. Anya, ay pur Diyos ka mataldo. Saan man atila ibagbagam? Mabiit lang, tamangalaak iti pagsukatam. Ay, wisko type ti pantalon. Bestida ti kayat ko, tapno presko. Nakaturugan ti asawak, Berto. Mabalin mo ti agawid. Ay, kaslamo maalyawa, di tarwar. Nagsingat. Ha? Mabuto nga mga agawid ay. Mabali na makiturog dito balayaw, Ipag. Oo na. Bahala ka, Berto. Ijay ka nga rod may sasilid. Ure dito ya kung supa maturog, Ipag. Sigurado ka?
Uy, nadaga nga mino di kwartaw. Aldo, agpudno ka man kanya. Anya ka diti agpaiso a kinataom. Pudpudno a lalaki, wano talaga abakling ka. Malalaki akmar eh. Ibagam tagpaiso. Saan ka aguraan ta maawat na? Basta ibagam tagpaiso. Talaga ka di abading ka? Kwa, 50-50, Mari. Ha? 50-50 nga. Sorry. Tangay pilitan na ka mangibagay ti agpaiso. Ibaga ka ti agpaiso. 50-50 ko na. Darik na ka babae. Adamo trik na ka lalaki. Anya? Ang malablaba na kit day. Ruming bawlat tamo ti panagayat ko kan ka nga asawak. No, saan ka nabartag? Ngam no nabartag kan, di na kun paganano, Aldo. Iso nga iwasa mo ti ara ka. Tadadaulan na ti relasyon tang agasawa. Sige. Wait. Promise. Sana na maulit. Promise. Insan, hintay di sintraw tada gilibre iti siya. Ay, sana minsan. Ija akong ti arak. Nagkariyak ngamin kani bakit ko adya ako naginom. Apay ender di saya kan? Ay, saan? Diyak lang ngamin kaya at nga agapa kami kani bakit ka. Mapantaki din? Siyak ti makamu ko ni bakit mau? Ipakada na karot kan ko na insan. Sana yung taki din. Sigurado adi na kan tumula palubusan nagpakada ta. Intaki din ha? Hello, Sis Marie. Ipag, pasensya na. Ta pinili da maninsa ko nagsyatay. Di mo't imbagak adimon isungsong ti asawak nga agbartak, Berto. Kwa sana siya tinang isungsong. Da kami atin sungsong da. Ala, ingkag sukatin, Aldo. Tamaturukan. Okay, Sis Marie. Ala, Berto. Mabalin mo ti agawid. Kwa. Mabalinti makiturog man hindi ti balayo ipag. Mabuti nga mga agawid ay. Oray dito isalasin at ipagturogak. Ha? Sige lata. Berto! Apingagda ka dito ikama, me? Shh! Tagtagaray. Tama nga numarinin saan. Ay, mabuti nga nga minigi salas. Iso nga makikaidamang kang kaipag. Awanan kayo tibain! Pumano ka ko na! Kasta unay abuteng ko iti dayda gundaway manang biyanang. Nagriawak iso nagbuteng tibayaw ko. Imbaga kiti asawak tinaramid ni Berto. Bareng liklikan nan ti makikuyog iti kasinsin na. Kat kaasi na dinangagnak mo ti asawak. Manipod mo ti din sana na nagpakpakita ti kasinsin ti asawak kada kami kat pimanawan iti lugar me. Nalabit, nagbutang gapo iti naramid na. Katita saanan nga gininom iti arak ti asawak, katadamot tandua nga anak may. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastaan to'y pagayam mo, Mare. Pagayam Mare, apresyaran ka. Ngamen, oray kas jay ti kinatao ti asawam, inawat mulat ta, kat inayat mo iti husto. Sa bagay talaga kasta ni ayat. No napatag ti may sa tao kan ka ayatam amin nga daken kwa na. Saan lati kinasayaat na. No di pa'y kat amin ng agalad, wano ti kinatao na. Hala sapay kumatag na nayo ng ti kinaragsakyo sa nga pamilya. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Mare. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Music
musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello, naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon tayo basa kani drama itaket nagapo kani pagayam tayo naglingad itinagan nga Andrea. Kastiman ti surat ni pagayam Andrea. Dear Manang Biyanang, ti pagtarayan ti istoryak kat nilakay ko ngayon ta kumama tilingad itinagan atasyo. Napasikat nilakay ko, wano naparamag. Kanayon na nga ipasikat, wano ipalastog dagiti anak may. Kanuan niya pa hindi ta nga ipaspasikat na. Kanayon ko matatubngaran, nga mapaanak no kasjay nga nawaag. Rogyak nga rudan, tiag salaysay. Manang, agpabunyag kami intun sa badaw. Tapno mabunyagan ang po kuyaw. Ay, kaya saya at sige taw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partin nyo aya. May sala baboy Umdas mo siguro dahi ta. Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Day, ano din ang nagkarumyaw? May sala baboy ti partin yaw. Ay, wala tata. Dakil mo gibaboy, may. Ano yun atalo Tanayonak. Inayon ko, tayo dua baboy ka. Ha? Ay, Natasyaw. Bunyag ti pasken. Saan nakasar? Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Kaysa na mabalain. Masapul nga dumot at ti sagana. Tayo rin sa nga barangay. Wano, dua barangay ti Dumaray. Nagadoonay mo tatalo baboy ang maparting tata. Basit day ka no ano ti Dumaray. Saan tayo nga gawi si ti adwa tao? Unmat nga men, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na, ano ti maayaban na tumulong. Adaw, nagiti babalasang amaayaban. Ipakita yung met akabaylan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat sirbim amang opisina ng inukasta. Ay na, paday ta ka Ay, kaya ka mamay! Ah, Baboy kumaday dya, pa'y baboy mau. ha? Isu nga guli magkamansi ka. Takwartak, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan kaw, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ado ti sagana. Talong amin na baboy, ti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasain ka katasyaw. Nagpungga akaw. Tamangalay ti macaroni salad, kanjay cake. Kinada pa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman ton. Ay ka makamu ka nga ron Ay na umuna nga men nga apukok dayjay. Iso abongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Kailangan mo sinsinan la selebrasyon ti angayan may. Kababayin magkada kayo akalugaran mi Ha? Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ni mato ti sweldo na. Ken, ura gimanugang kayo. Permanente ni ti trabaho na. Ay, naimbagata na babaunan da, tangtangdanan da. Tapno da mga buaweri ti apo ko me. Anyat sir, biadakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ayag sa o kamit Anya may bagam nga, iti ko na. Ay, kayat ko aramanan jay ice cream kakatasaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala. Nanang, tatang, umadanin ti graduation ko. Wingarodan ako. Ay nakamaw dyanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Una nang, sa wakas, awanton ti pa ka-stress ha. Hey, anya may ti planong mainton makagraduar ka, anak ka.
Inton makatrabaho ka ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planom ka na kami adadakil mo ah. Ken plano mitibiyag mau. Pag namayan da kamay, itad mau dagiti masapsapol may, bayat ti panagbakait ken panaglakay may. Ha? Saan na pa nang iboy-boy na hanggang rumbang lang agsubad ka magkada kami adadakil mau, anak ka. Apay aya akas ta ti bagbagami ti anak talakay. Saan pa'y la nakagrad-graduar ngam kasta ka ti bagbagamon? Aguli magkamamait. Laglagi pa dagiti imbagakan ka, Juna. Tano saan nagapo kada kami adadakil mau? Saan ka makaadal? Isuasuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Taman mo bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat may. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek tunog graduar ni Juna. Siyak ti mangimat siya keng kuwana. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka. Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kaming agmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayo tayo dua baboy. Ken dua kalding. Hehe, aghanda tayo. Ay na, nawayamot ti kabigatan na panaghanda. Ay na, may mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Kahit alangan na dya katindaran ti graduation ti anak ta. Ay, wala niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Ingka nga gumatang iti napinta sa pagbadong tao. Ay, adabadok dita. Tayo usarat nga agninenang. Dayay ba yan? Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sakal din kaw. Ay, saanan? Gastos laday ta. Adamot badok. Ay, no di mo kaya't agbatikan. Di ko umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukata mamait. Ay, sige nga, Rod. Inak to gumatangan. Nana Maring, inawis na kayo na tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Wen ka no nga, Rod. Duha ababo ti partyenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak ngaglutaw. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Wen na, Nana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Bastag paskan, bungga. Wan nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Wen nga, Rod. Ay, sana all. Wan angam. Damot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro akas giant ti kinatao na, Nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngarken kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nang kumo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, alakit. Biyag na day ta, balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sinek. Ala, kakalogaran! Agpapas kaya mangan, tadaw, tinapartay. Dua ababoy, tinapartay. Ada lechon manok. Kaya ada karnit kaldeng. Ala, mangang kalata! Kahit ba ti pandangan nyo kakabsat? Alak man day ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't kulang ibinlay ti kapadasan miya sa nga pamilya. Dagiti ado arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi iday agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dahito yan ti bunga ti ado arigrigat may.
Ilang episode ito? Nakagraduaray, dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inaon na nga anak may. Ay, may bagbagan. Kahit sigurado nga iti mabait. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Meta tata. Nagasat ka may. Tada, professional nga anak may. Wala, man. Isudan tao ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, ding ganda kakabsat. Ay, oo. Punta tayo, oy. Wait. Ay sige, mga kailahan. Tarambakan tayo iti usto ti panagraduaran ti anak kao. Kahit agyaman kami iti kadayaw nga may makiragrag sa kada kamay. Duwala nga tinabati a baboy mo. Ay, sa nabalitan dapay upat akal din kao. Ilakom dagi jay. Saan? Apay nga ilako nga mate. Imbis at yan mo dagiti tattao ka aglalapusanan tayaw. Aglako-lako ka editan. Ha? Ipasida tayaw ka dagiti tattao dagiti tarakeng kao. Anya? Eh, Nagrigrigatam at tinartarakan. Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutan pa'y mat nga umuna tinagpunam ah. di ka gimimot tamaday. Sana pa nagimot. Subutan pa dagiti ginastos mo kunak. Tapno dan tumanan igatang mo iti sabali at taraknab. Sa nga rodain, agswildon to ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Ta isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrabangan ni Jonah timang suporta kadata. Ay pagrebangan na, anya kita sa adin. Apay, no sa nagapukada ta, nakalpas nga raw, iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo mo ti sasawa mababakitan. Agluwas ako ni Inton bigat tatang. Tain nakagrebyo para iti board exam ko. Ay ke, good luck anak kaw. Lalay nga ti agribyo tapno makapasa ka, wine. Uy, tatang. Ito iti kwartam. Balunam day tama pa nagribyaw. Ay na, agyaman nak tatang. Ulitak Lalay nga manakaw. Tano makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanan. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalin ti makitugawa, ding. Awan ngamin pagtugawan iti restaurant. Napundo maten. Ay, oo na, sir. Mabitlaan. Taik katagtibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan, sir. Agyaman na ka, ding, ha? Ang hindi nakawagan iti sir, ta nanumuak lang. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngamawan pa'y umno apagdagusak dito'y. Nagtransient taklaan. No kayat mo. Umay ka agnay iti pagababangat. Ta dapat mo't may sa bakante ang kwarto. Mano ti abang, manong? Nalakalaang. No kayat mo, sumurot ka